hinkwako laha mi nga kona amukelela ka chanele ya hina ya swa koteka a ku na xo ka xi nga koteki Magaza hi tinyungubyisa na ku ndlandlamuxa vunanga bya Xitsonga hinkwako laha mi nga kona ka chanele ya hina ya swa koteka namuntlha loyi a nga la mahlweni ka tikhamera ta n'wina ku nga mfundhisi Tshika Swidyoho Papa Sesi so namuntlha hi ta va hi ri na interview kusuka la tikweni ra ka Maxavele laha hi nga ta va hi kha hi interviewa Mantereka ku twa to tala tshamani kwale mi nga kona mi nga heli timbilu hi nghena hala ndzeni hi ya interviewa Mantereka a hi ye fanele ncina sweswo tanihiloko ni vurini hala handle leswaku namuntlha hi ta va hi ri na Mantereka kusuka ka Maxavele hi la hi tshame na vona manana avuxeni mi ri njhani awa hi pfukile loko hi vulavula hi Mantereka hi vulavula hi mani loko mi vulavula hi Mantereka mi vulavula hi ni nga ku mi vulavula hi manana Rosebury lavaya va yimbelelaku music wa gospel manana Rosebury loyi ha va tiva hi va tiva hi tinsimu ta ku fana na va muxemuxe kusuka le ndzhaku le na va hi lwa na Sathana ka book 1 na vo book 2 namuntlha hi vona
manana Rose Baloyi kusuka le ka buku 1 ka gospel namuntlha hi vona ku tumbuluke Mantereka mi nga va mi kha mi va vona na n'wina kweleho CD leyi ya ha ri yintshwa ti kumeleni copy ya n'wina loko hi vona la leyiwa yi thyiwe Mantereka Mhana Mina ivi le ka manana Rose Baloyi a hi ri na buku 1 laha hi na Tsonga 1 swilo leswiwa swa tibuku na Tsonga 1 and then mi swi endlisa ku yini hi ku mi swi hambanisa ku yini kumbe mindlela ku vayingiseri va n'wina kumbe ti-supporters ta n'wina va kota ku swi hambanisa ku swi nga hlangani or ya swi olove ngopfu sweswo swi olove ngopfu Mr. Smith loko ku ri na buku 1 ku ri na Tsonga 1 laha ya ka buku 1 laha n'wananga i vuyimbeleri bya mina bya gospel bya Zion nte loko ni sungula ku yimbelela hi 2000 ni humesa buku 1 ni ta ku i buku 1 hikuva buku ni refera kwala ka Bibele ku ri ano refera ku swi twala ku i timhaka ta Xikwembu so lawani aka Tsonga 1 n'wananga I'm sure ma yi vona yi tsariwile ku Mhana Mina Mhana Mina i mhani wa mina Mantereka i vito ra mina leri loko ni tswariwa ni nga thiwa rona ivi leriya ri landzela ra Rose leriya ra ku ni ri hi rhobiwile minkarhi yaliya va ku fanele va na vito ra xilungu se vatswari va vhela va ba i ta va Rose xiluva se loko mi vona CD leyiwani yi ri Mantereka i ya mina ku ri yi humesa vun'wina laha hi n'wina ende ku ya duma leriya mi nga nyikiwa rona hi nkarhi luwa ra Rose leriwa ivi ri nga dumi hi ku na mina disc leyi ni ze ni nga yi vona ivi va ku Mantereka mara a swi ni confuse hi ku Mantereka ni va tiva hi ra mani Rose se a no kumbexani i vito ra music a ni nga ri tivi leriwa okay ambona ku mi kona la ka Xitsonga seni ka Mhana Mina laha i album leyi nga thyiwa Mhana Mina kusuka sweswiwa hi langutela yini kusuka le ka letiya ta gospel na la ka Mantereka ku ya mahlweni hayi kusuka sweswiwani a ni ta vula ku mi nga langutela na to tetiya ta gospel a ni ti tshikangi tanihiloko ni ri Mukreste tanihiloko ni ri mhani wa xikhongelo ni ngo ni mhani wa kereke hi mina ni swi tivaka ni ya mahlweni gospel kambe lexi xi nga endla ku ri sweswiwani ku va na Mhana Mina leyi nga za yi tumbuluxa na vito leriwani ni twa na vito leri humela rivaleni ra Mantereka i ku a ni ri na mhani kwala mutini mhani wa mina va vuye va ni siya va ni siya va ri kwala mutini wa mina va ni vhakerile swa xinkadyana ni ri mutswari loko va ri na vana va vhaka va ya tshamanyana hala se a va tili kwala ka mina va tela ku ta ni pfuxela swo fana swi va tshama na mina hi shera swin'wana na swin'wana ku fana na tin'wana ta tinghoma leti nga laha tinsimu te ta xikhale ku fana na ri ra sayina riri hi leti mhani wa mina vona loko va ri yimbelela ve ra va duma solala marito se mina ni ri nthaviti loko i duma ya sayina so lexi xi nga endla ku ni humesa risimu leri ni nga ya mahlweni ni vulavula ni ni ku i Mhana Mina i ku mhani va vuye va tlhaveka va ri kwala kaya ni nga vula ku hi marito man'wana va suke va ri kwala va sukele kwala mutini wa mina loko va ya timeka va hetiseka a Elimu kambe loko va suka laha a ni swi vona ku ri swi nga endleka mhani va nga ha koti ku vulavula kumbe ku pfuka hikuva va nga ha swi koti na ku hefemula kahle so ni va ni tela hi miehleketo yaleyo ya ku leswi a ni tshama na vona minkarhi yo tala va karhi va vulavula hi tinsimu leti ta Xitsonga leti why ni nga va owner mani ni yimbelela risimu ra ku va rila hi rona ni ku i Mhana Mina risimu mahungu ya kahle kusuka eka n'wana ka mhani Manana Rose Baloyi i mhani wa mina
loko ni ku i mahungu ma kahle kusuka ka n'wana ku ya ka mhani tanihiloko va vurini va ku va onara mhani swi na nkoka ku hanyeriwa evukosi na hina hi le ku dyondzeni ka swo karhi lava nga kona va nga busy va nga ku hluvukiseni ka vutsonga bya ka music wa Xitsonga ha swi vona ha kha ha nkhensa manana leswi mi swi endlaku i swilo swa kahle ngopfu music lowu wa n'wina ni yingiselini CD leyi ni na yona na mina copy ya mina ni yingiselini CD leyi ri hinkwayo a yi na nhlamba swa tikomba ku okay by the way man Bishop swi na respect hinkwayo swi na dyondzo ma enjoy music a hi ku rhuketela a hi ti dyondziseni ku supporta music leyi yi ndlandlamuxaka rito ra Xitsonga laha hina Vatsonga hi fanele ku tiva ku hi suka kwihi ya kwihi i swilo leswi hi nga ku swi languteleni mani na Rose Baloyi a vo va ku seketela mhaka leyi ni hi vulaka ya ku CD leyi kahle na kwale ka buku kusuka ka buku 1 ku ya fika lava nga kona sweswiwa mani na Rose Baloyi i munhu loyi va nga ze va teka ti-award loko mi vona ina trophy leyi va yi kuma ka Munghana Lonene ka xitichi lexikulu xa laha Afrika-Dzonga xa Matsonga Machangani exactly mi swi twile so mi kumeri award yi kume hi 2007 hi 2000 okay yeah hi 2007 ka MLFM Music Award sponsored by PFM Group of Companies. Yes, ivi va ko sagwadi leri va nga ri wina a ri ra best gospel song ta vuya la ka n'wina mi nga va tiveku mi nga tihlanganisa va ta hi nyika ku loko ku laveka ti-CD hi ti kumisa ku yini na hina hi nga ti karhata tanihi vana va vona ku ta fikelela la n'wina mi nga kona ku mi ta kuma vunanga lebyi kusuka na kwale ka gospel na lava nga kona namuntlha album leyi nga la yi kahle ngopfu a va helelangi la ka trophy leyi swi kona leswi va nga ku ya va nkhensa hi swona ivi va hinanela ku ti karhata ka vona mintirho leyinene laha ku nga na nyiku a ku vulavuli mali nyiku ya ti vulavulela yona hi yoxe magaza ya ka hina kwaleho mi nga kona swi kha swi nga khathaleki kumbe le ka xiyimo xihi kumbe xihi ntsena mi endla music wu twala wu va na nhlonipho wu dyondzisa leswi swa koteka hikwalaho ka mintirho leyinene na ku xixima ndhavuko wa Xitsonga Machangani vatukulu va Gombe na Dzavani a va bombisi nhlamba xilo lexi endlekaku i ku munhu a ti nyiketela ka leswi a chava nhlamba va chava no tsongola xa munhu hi laha tinsimu ta vona leti va ti tlangaka ka gospel vanhu ka gospel va swi kota ku remixa tinsimu mara tinsimu ta vona swa ni tikela ku swi twa ku leri ri twe kwini hikuva va tshama hansi va endla va ti nyika nkarhi wa swilo swa vona ku na van'wanyani va ku va kopela tinsimu swi vhe swi va obvious ku leri ri twe ka mani laha xitandini lexi hi humaka ka xona kumbe lexi va humaka ka xona mari vona sagwadi i 15,000 a hi 15 randi 15,000 cash so mana mina na nkhensa ni tlhela ni mi navelela mi nkateko ku ya mahlweni ka leswi mi nga ti karhatela swona mintirho ya vulavula loko va mi lava loko va lava ku mi buka kumbe loko va lava ti-CD lava va nga langutisa laha va nga languta va ri kona va nga tikuma njhani kumbe loko va lava ku mi buka kumbe ta va pfumbisela ntlangu ma kumeka kumbe njhani hayi ni kona buka xigospel ni kona ni na ti-contact number ta mina okay leti va nga ni kumaku hi tona a ni na problem ni ku a ni na xiphiqo okay mi nga commenta kwale hansi hi mi hlanganisa na ti-contact ta vona mhani wa muti a hi nge endli ti-contact ta vona ti va ka inani loko swa olova ku va kuma na loko mo va mi kume CD tinambara ta vona ti kona laha mi nga kota ku mi va fonela mi va buka va ta mi pfumbisela ntlangu tanihiloko va ri karhi va vula va ku va kumeka va bukiwa loko mo commenta kwala hansi na mina ni nga kota ku ni tihlanganisa na n'wina kumbe hi fonelana hi vona kumbe va kumisa ku yini
no van'wana ka vona ni rhandza music wa Xitsonga. That is why namuntlha ndzi karhatile ni ku laha ka nongonoko wa hina wa swa koteka hi ta interview wa mani ka tinqambi leti ti nga kona la xitandini. Minqambi ya vungani? Ni nqambi ya vumbirhi. Minqambi ya vumbirhi. Xiyimbeleri xa vumbirhi. Ni rhandza ku mi khensa ku va mi teke goza ra ku mi phusha vunanga lebya gospel na ku humesa titalenta like swa hi olovela na hina van'wanyana ku swi vona ku swilo leswi a swo va mihlolo and a hi swilo swa le ka malamulele. I swilo leswi endliwaka hi vanhu. Hi khensa nyiko ya n'wina loko yi ta humesela erivaleni hi ku hina van'wanyana swi hi nyika matimba ya ku hi kota ku landzelerisa leswi mi swi endlaka na loko hi tsala tinsimu hi kota ku hi tsala hi kha hi landzelerisa ku na n'wina hina hi ta va hi swi dyondzela ka n'wina laha tanihiloko mi ri mhani ka tinqambi leti ti nga la ka Maxavele. Ni nga tivi laha tinqambi leti ti nga la ka Maxavele ni nga ku ni nqambi ya vumbirhi loko a ni nga tivi ku ri mi vulavula hi tinqambi ta Xitsonga kumbe mi vulavula hi hala ka gospel. Aka tinqambi ta Xitsonga ku na van'wani ni landza ku vona kwala xitandini mara ka gospel nqambi yo sungula and then ivi ni va ni vula ku ni nqambi ya vumbirhi hi ku ya hi loko ni landze producer ya mina yo sungula xibelani. Okay. Music wa gospel mara n'we xi na sweswi? La xitandini. La xitandini la. La xitandini a ni se twa wun'wani wa gospel. Lomu xitandini xin'wana va kona va gospel ku fana na lomu ka Nhlaniki ku na manana tanihiloko mi ri nqambi la xitandini xa ka Maxavele ya xisati, album leyi nga ku vulavuleni hi yona namuntlha mi yi tirhe na mani na mani, mi yi tirhe kwihi? Album leyi hi nga ku vulavuleni hi yona namuntlha ni yi tirhe na vanhu lava landzelaka Mani Right Ngobeni, mani lava ni yimbelelaka na vona gospel. Ivi ya ni tlhela ni va na manana Maluleke, Mani Grace ni na vona eka gospel. So ni tlhela futhi ni tirha na ni nga vulavula hi Sesi Rivonia kambe havo i munhu loyi ntsena va ngo loyi va ni komba na leyi ku nga na musweki wa vuyimbeleri lebyiwani la fanele a ni olovela ku ya hi vona. Mi yi tirhe na mani yona album leyi, producer ya n'wina ka this album? DJ Gift Suprowan. Va Masupri. Va Masupri, ve Suprowan. DJ Gift jahanyana ra kahle nyana. Swi olova ku fika kwihi kumbe swi tika ku fika kwihi ku tirha na vona DJ Gift? Swi olova ku tlula mpimo. I munhu un'wana wa ku olova, i munhu un'wana wa ku pfuna. Hileswo ni munhu loyi mina ana vele ku hala ka Xitsonga a ni nga swi koti kahle mara ni nga vula ku ni swi kotile ku loko ni ya tshunela kusuhi na yena u ni olovele swinene ngopfu. I munhu un'wana wo olova hambiloko u yimbelela kun'wana u titwa ku laha wo ni birikanyana wa twisisa a hi munhu wo olove ngopfu DJ Gift. I mufana wa rirhandzu wa friendly wo hleka hi yo mhaka ni nga n'wi kota ku tirha na yena vanhu vo aka album leyiwa. Aka lava va nga na tinyiko ka timhaka ta music lava va nga lavaka ku pfuniwa kusuka ka n'wina ku nga va ku lava ku pfuniwa hi marito or va lava ku tiva kumbexana ku lava ku pfuniwa hi swin'wana na swin'wana kahle mi kona ku fika kwihi or mi olova ku fika kwihi ka vanhu lava va kombela ku pfuniwa? Ni olovile swinene ngopfu tinyangwa ti pfulekile a ni leswiwani ho endlela ku ri hi tsakisa vanhu, hi yimbelelela ku tsakisa vanhu, hi yimbelelela ku tshungula vanhu mavabyi ya timbilu, stress na stroke. Loko vuyimbeleri kahle i murhi ni kona ni tshama ni ri kona a ni na problem. Va nga tshunela va ni vutisa ni ta va kombisa hi laha ni kota ku hi kona. A hi nge ni lava ku va nqambi ka nkarhi wa sweswi, loko ni lava ku va nqambi ni tsakela ku lava kumbe future ma kumeka na le ka swona kumbe mi concentrate ka leswi swa n'wina?
ni nga mi swi nga endleka naswona Swi nga endleka. ho pfunana nga vula ku a ni ri minkarhi ya sweswiwani no yimbelela vhele tanihiloko ku ri kule u na ra mhani a ni swi tivi ku ri nkarhi lowu taku u ta endleka yini hikuva ni ri ma swi vona ku ri vuyimbeleri ku humelela yini hi byona kambe hayi ni nga tsakisekile swi nga endleka sweswi ni swi vulaka. Okay. Tanihiloko mi va twini ka ti-festival va kumeka hi sayiti ra Xitsonga, va kumeka hi sayiti ra gospel, na le mitlangwini va ri va kona. Mi nga va inana, mi nga va fonela even then mi endla ti-bookings na vona va kumeka kun'wana na kun'wana laha mi nga kotaka ku mi va rhamba. A hi va rhambeni tinyiko letiwa va ta hi pfumbisela ntlangu. Album ya vona ya Xichangani yi sasekile swinene, hi yona leyi nga ku chayeni laniwa yi sasekile swinene, na n'wina mi nga titwela hi n'wexe. I mhani i manana, vo tala mi va tiva hi manana Rose Baloyi, namuntlha hi lava va vuyini va tlhela va ku i mhani Tereka. Leswi vulaka ku mina as n'wana wa vona na tinyungubyisa hi vona, a va ni khomisangi tingana, a ni zangi ni nga swi twa swin'wanyani swo yelana na swa van'wanyana. Swilo leswi swi nga la swo va swoxe i swilo leswi va nga swi tshamela hansi va swi langutisa, even then va tlhela va swi langutisisa. A ku na rito leri ni twaku ingaku lahaya ri fanekele ri nga nghenangi. Swilo leswi va nga swi inana va swi longoloxe kahle, swi sasekile. Matsonga ma ka hina hi ku mi kombela na ku titsongahata, a hi ringeteni ku va sapota ku fika laha hi nga ta kota kona, even then hi kota na ku hi va buka. Avo va ntlambi ntsena ti-award mi ti vonini na certificate ya award ya 15,000, hayi 15 rand na hangeta, a hi 15 rand, a hi 15 rand, ya ha ri 15,000 ya Galaga Estate a Midrand, va yi kume kona. A hi yeni mahlweni hi seketela music ya Xitsonga hi karhi hi khensa na tinqambi tihi kumbe tihi laha ka channel leyi. Nqambi yin'wana na yin'wana leyi lavaka ku yi update profile ya yona hi kona, we are always available. Hi nga kota ku hi fika kwale mi nga kona, hi kota ku ta endla this interview ka mani na mani loyi a lavaka ku profile ya yena yi va kona. Vaseketeri va yena na varhandzi va tiva ku va langutela yini manana Rose Baloyi na ha ri ka ku langutela leya gospel. Hi ku namuntlha hi vulavula hi Tereka, leya gospel yona hi nga yi langutela rini? Leya gospel leyiwani hi le ku lulamiseni sweswi. Ni vula ku ri mi nga yi langutela kwalaya ka vo sweswi i May. Ka ha ri April. Ka ha ri April sweswi. Hi ti 29 ta April. Namuntlha a hi 30, ya ti 30. leya gospel leyiwani hi nga yi langutela kwala ka vo July. Ka vo July. August. Ma swi twa swakudya swa kahle swa music wo tshungula kusuka ka manana Rose Baloyi. Award leyiwa a yi ri 15,000, ingaku va nga nyika yona. So a swi koteki ku hava ku mutirhi wa ka phepha a ya hola ka Shoprite. So manana Rose Baloyi hi vona lava va nga tirhela sagwadi leri i ra vona. So loko swi ri tani hi rhandza ku nkhensa hinkwako laha mi nga hi languta mi ri kona kweleho. Mina ni ri Jara ka Simusa kona kwala ka Maxavele. Hi nkhensa nkarhi wa n'wina laha mi nga hi languta mi ri kona, mi ngo khomenta kwale hansi ku mi kota ku mi endla ti-bookings na ku ndunduzela na swisolo. If mina swisolo ku nga ri nhlamba hi vulavula hi swisolo swa normal. I mhani lavawani, a hi swihlambani leswo loko munhu wa mutlokolo a ya hlambula yina na risima. I mhani, a hi kombiseni nhlonipho. Munhu un'wana na un'wanyana a nge pfumeli ku mhani na yena va deleriwa hi munhu un'wanyana. Se i mhani na mina lavawa loko mi va vona va tita na tinyungubyisa mhani. Leswi mi swi endlaku swi endla ku na mina ni tiya na loko ni ri ku fambeni ni vula ku ni huma ka Maxavele, ni n'wana wa manana Rose Baloyi kusuka kwale ka Maxavele. Ha tinyungubyisa hi leswinene. Album leyi yi kahle ngopfu, mi ngo hi fonela laha mi nga kona hi nga kota ku yi fikisa. A Joni hi kumeka ngopfu kona hambi hi sweswi na gonya namuntlha ni ya Joni kwala mi nga kona laha mi nga ta mi ri kona. Mi ngo hi fonela even then hi kota ku hi inana. Before ni rivala ni kombela ku khensa cameraman wa mina laya hi ku a nga ta hela matimba na yena loko hi nga n'wi inanangi.
ende ko tala tikhameraman a ti nkhesiwi ku ri ku hi tona ti nga na nkoka ku hi tshama hi kha hi tsundzuka exactly ku fana na ti-DJ. So mina ni ri DJ haleni ni na video man wa mina laha Pogi Baloyi tatana Pogi hi nkhensa ngopfu nkarhi wa n'wina na loko hi mi pfuxile a mixweni wa siku ra namuntlha mi tlhela mi olova ku ta tirhisana na hina haleni na ku hi ta kota ku phusha music wa Xitsonga wu ri hinkwawo. Mani na Rose Baloyi ni nkhense ngopfu ni nkhensa nkarhi wa n'wina esikwini ra namuntlha. Ku khensa mina Simusa, ku khensa mina Vutimuxe, Na nkhensa. ku khensa mina Mantereka loko namuntlha mi te mi ta ni interview n'wananga. Ni pfumela swinene ngopfu ku swi ta famba. Swi ta famba. No va mhani wo titsonga na titsonga Hi minkarhi hinkwayo hi mina ni swi tivaka. khensa swinene ka Ku khensa xikatekisi. Na vona va yingiseli na lava nga ta langutisa interview leyi na xikomba xi va katekisi. Na va khensa ku nyika nkarhi wo pfula va langutisa swilo swa mhani. Yeah. Na khensa. Khensile swinene. Thank you. Nkhensiwe.